kasi nga skimeta Eskom va ta tlakusa gezi 9.6%. Hofisi ya NERSA yi pfumerile ku Eskom yi tlakusa gezi. Xana mavonelo ya wena hi wahi mayelana na mhaka leyi? A yi tweni. Mihleketo ya Eskom ya ku ngetela tihakelo ta gezi ku nyanya ku tshikelela maAfrika-Dzonga ngopfungopfu lava hanyaka evuswetini a ni ku president a va burisani na Eskom va vona tindlela tin'wanyana ku leswi va swi endla ku Eskom va ti vangela ku vanhu va ya mahlweni va bridge and na va lava nga le ku hakeleni sweswiwani va ta za va bridge ku swa fana ri ya ri kha ri durha. Tani maAfrika-Dzonga a ri maxangwini a ku lwiwa ku ikhonomi yi kula hambi kha yi gonya hambi a yi lo gonya 3% a mi ta kuma ku xiyimo xa tika ya tlhele xikhale ku ta tshiveriwa tihunyi hikuva gezi ri ri karhi ri durha swinene. Mina ni vona leswi nga endliwa va ka NERSA ku ri mhaka yo biha hi kwe so swi le ku durheni loko va ha endla leswaku va tlakusa gezi swi ta hi tshikelela ngopfu na mitirho hi kona so a va fanele va nga endlangi sweswo hi ta tikeriwa ngopfu swi le ku durheni ngopfu. Nṋe ndi vhona uri ngo gonya muḓagasi a si zwavhuḓi na luthihi ngauri ri tshi khou sedza miholo a i khou gonya na luthihi u ya nga nṋe nzhelelo ndi khou vhona uri a zwi itse zwithu 9, mini percent ndi dzi percent dzinzhi nga maanḓa.